bimeze gute umusaza? Osman, kumana twese twahuriye hano. Nta n'umwe wabonye hajya kwibeta. Ishyo, ariko nimunyumvira. Uzi ko ndetse bamanzerekeza he koko? Uzi ko rimwe narinze kureba, wenda mumbwira ahantu twajya kuba dutembereye. Man, ahubwo ewana gahunda ngenda nayifite. David arya saa 6:25. Ahubwo nyine twe dukoresha iminota 5 isigaye harya man isangaye. Saa 6:20. Ahubwo noneho tugeze. Karabaye ahubwo tugiye. Saa 6:25 turaba tugeze. Turasanga neza ewana gahunda. Wowe bakunda kurya umuceri cyane rwose. Wowe ahubwo niba udafite agaceri. Urahita ahubwo man muze tugere man. Tugereyo. Akazi ndaje kuzakavamo. Kabisa. Niyo hagira ibesi y'ibyo. Abo hari uwo nabiha. Ndabaraye pe. Naho naho ibyo. David, Bimeze gutari ni fresh man. Ni fresh. Fresh kabisa. ntabwo twaduheruka gace. Sawa kabisa nose man. Kombona muze mujira bya foma. Twari tuje kugusura man, twari tumukumbuye cyane. Zamango ndagukumbuye. Ni byiza nyine. Igihe kiba gishize N'umusimwana David ko muna warakaje ageze bite? Man, igiye ebwana maze iminsi irinzengereje mwana. Tutajya kwa muganga gasa. Kwa muganga nta mituweli turatanga. Ngo yagiye. Urumva nabeshye ibintu. Ntacyo nyine urarirwaye. Nahasi. Ari muri byagiye ariko. wowe uri gutaka amenyo hari ako kanyandiko bayakura. Wanamugana. Ariko bakurisha ipiki uri kumva wajya nyine ikibazo. cyambere se uko bari Ngipiki. ndabarahiye. Wahatugiye kabisa bakabikurangira. Wallahi nuko isuko kubera. Ahubwo se nyine ko tugusanze wanyu ahubwo ufite iki nyine. Natubwira. Nukuri ntababeshye. Naka gatabo nari ndi kwisomera. Agatabo? Asemana agatabo Mwari ari ibyo rwose mu rugo nabibi. Ibi ngibi nta mabuye na akana ko mu rugo kagataye. Burya nyine ariko nabwo ntoki. Aya ntacyo reka tubyemere. Urikubona uko ungana gutya nta Reka tubyemere. abantu nkatwe turya nimugoroba nyine. Reka tuvuge ko utakirya. Ubusura mwarya amasaha. Akwagireka kutubeshya bana. Na 25 zageze. Kandi nizo saha nzigiye zino. Reka njya kuzi neza. Just mwaye isaha yo kurya. Turi mpamvu nayihinde. Narebye mbona sibyo kuzajya saa 6:20. Abantu benshi bazajya babihombera. Babihomberamo gute usangira n'abantu. Turi impamvu. Buriya saa 6:20 umuntu yari ibyo byinshi cyane. Ku mugoroba ntagajya. Ariko ibyiza njye mbitegurira rimwe urumva. Ese urya saa 5? Usigara urya saa 5? Oya ariko nyine turi impamvu. Umuntu yari saa 6:20. Ijya ku mugoroba byashize. Akiriye ndi mugoroba. Abantu kabisa. Usigara urya rimwe ku munsi se? Ni rimwe. Ubuza tuvuge ko isaha wayihinduye kubera ko nje nayimenye. Tuvuge ko isaha wayihinduye kubera ko nje nayimenye. Kabani muratema mwebwe. Uravyibuka ariko nigeze kuzana nsanga uri kurya umugari. Nakataga inoko. Nabizi. Uguze motipe bana. N'ibintu yambaye n'ibi naho. Ayo ndamuzi mwana. Ariko mutangira igisayiranga. Narekeje. Nariye kwawe nariye kuri. Hasigaye kunyishyura rero nanga mukajya kwanje. Twishyura. Mwega muzanyishyura. Noneho mutuguze gore kubona wabo. Mpamvu muja. Hazaza umwe umwe tuzazira rimwe rwose kuki waje kuvuga ngo haba hari igikoma haba hari ibintu byose biba bihari. Ahubwo tuzaziruka. Ngenzo niba haza ahubwo kurusha ibyo mwamara. Naribi nyine reka tubyihorere. Naribi nyine. Ariko byemeye. Ariko se man. Ubu muratarya. Turatarya. Nanjye kurya. Ese twe turataha tutararya. Turataha tutari. Twari twapanze ahubwo. Nizere ko mu nshinga zabaza iyo kujya ari itari. Twari twapanze twese twagusura tukagendera aho mwana. Ako se jewe man. Harimo muri pozo kabisa. Naya. Ndonda yumva. Ibyo ni byakana. Man uziko. Bizana. Urabibona? Harimo n'agasera. Chamani, ahubwo yari yaraduhishe. Turabirya. Nukurira ryo. Mwe nabyo hari ibisa n'ibiki. Newe. Ibiri ihangara. Yego ko mana nyagasana ariko se ko mba nibi bintu birya nk'inka kurya urubingo
ubu wabibeshya ko harimo sumu ya panya bikabireka nanjye nkabona icyo nirira. So uri kubona ndi gukwirirwa ra kandi ikipfa na wantu jewe. Mva ma nubwo ibiryo mubiriye nanasizeho sumu ya panya kugira ngo imbeba yazaga kundira mu kayi itaza kongera kuyarya. Ubwo rero ndizera ko imbeba nazibonye. It was at this moment. Mwana David ubwira kare. Iyo ni akazi kanyu muhame hamwe abashyingura.